Kalong ko kubor ka bakamen ba ka jingkar ku ka bakraw yak snong mong thiet ba ka thai sora hi baro ka wei ba da ka jingsim khia ki nong panya jong ka ni ka skul rengkat ka jing tresh to met ba mensip ka jong ki la yo ban pli ya ka ying skul ka ba thamai ka mong thiet RMSA Higher Secondary School da ukong san ba lakmen remboi menteri ba dipai yakatnat pule puthi ka sarkar jela ubalong ru ukong san ha ka di ka sngi kata ha ka arflai tarik unuber arhaja afun rio Harengkat kinonlang MLA ka seorang konstituensi bak kibin MLM ubalong kumusubut kongsan. Balai senran lang ru MDC ka seorang konstituensi bak Titas Tabarkhan, USDO ka seorang Civil Solution bak MA Shalam, ikong M Khanayur, Insyad Principal, ikong Kirandia Marbanyang, Fama Insyad Principal rengkat ikong I Kardu DSEO East Kasihil, Usodar ka Snong Mami Thiet bak Kershan Khongwar rengkat ki dikhat Executive Committee ka Dorbar Snong Mami Thiet ki Officer Katnat Education Department ki kimi ki pa jong ki kena school rengkat kena school bat kimi gue ki blasha khat subha ha kan ni kasngi constructed under the Samagra Shiksha. So in the presence of local MA, local MDC, the principal, the teachers, the community and all this, hope that this building will cater to the need of the student, more importantly to keep the benefit for all who use it. Thank you very much. Bat hadian badap ban khap ribon bat ban plia dau menteri katnat pule puthi ba lakmen rembui Keladon ke jingalang ke belengkot layo ya ke jingkran na ki nongkran baper rengkat ke jingkran no MDC ke seorang konstituensi bak Titas Tabarkhan menjuru na usumbut kongsan bak kibin MLM bat ke jingkran bak kham kongsan na menteri katnat pule puthi bak lakmen rembui kelalong kasngi ke bak ipu ipieng bat isyongkun lembah ke jingrwai ke jingshat na ki kena skul ke RMSA di belapan iru ia ke jingshat tenrai rengkat ke jingrwai power ke belapan kemen ya ki nohikai rengkat ya ki nongsyak khot subha baro bat ke belapan sa jingkan maru si nom na kementak ke Mami Thiet RMSA Higher Secondary School. Distinguished guests, teachers and students and parents and everyone present here. We are gathered today for a very special occasion, the inauguration of our new school building, marking a new chapter in our journey of growth and excellence. To begin the program on a melodious note, I invite the students of Class 12 to present the welcome song. A very good morning to all of you. It is a moment of immense pride and profound gratitude that we gather here today. The inauguration of this new building for the higher secondary section is not just an addition of bricks and mortar. It is the realization of a long-held dream to provide better opportunities and a brighter future for the youth of Maumi Thiet and its adjacent areas.
We are deeply honored to have Sri Lakshman Rimboy with us today. Sir, your presence here is a testament to the government's commitment to elevating the standard of education in every corner of our state. We also extend a warm welcome to our local representatives, Sri Gavin M. Millim and Sri Titus Khan. Your constant support for this constituency and your belief in the power of education have been the vital sparks for our growth. I would also like to acknowledge Sri Bante Lang J. Khashangi and the team at Samagra Shiksha for their technical and administrative guidance, and Srimati I. Kharbut for her leadership at the district level. Behind every great structure is a foundation of community support. To our Doba Shnong, thank you for being the pillars upon which we build our future. Today, as I stand before you on this momentous occasion, I am overwhelmed with joy and pride. The inauguration of our new school building is not just a celebration of the physical structure, but it is a testament of the unwavering dedication, hard work, and perseverance of our school community. Jangan kasi kabalong kasi kabakli jangan kajian kabasmai yang kahaya secondary school. But aswaya kabangan keren na ay kubli yang di yes baknya ya kaneka. Jangan kejungi yang shifted kejungi di minsta yang pasti kejungi kita Iba Lakshman Rimboy yang di MLA kami sebagai rekat lang tak ni yang dikapor Iba Titus Khan UMDC kami ya SBO Civil di Deputy Director Iba dalam tak ni hangi bertuai ki officer ya pinuhikai baro Iba dalam hangi hamtam Ikinuhikay yung kanita school hangi. Ya, inuhikay na school baraat li kata na LP ba UP. Ya, kipurasyon, kipurasal. Ya, kipuramadyan, kipuramakba. Hamtam ni kitugibirong ba. Yung kisnong kibamadyan, kidungi malawan ko'y hakan ikapuwa pagkamita. Ngay kubray. This moment marks a significant milestone in the growth of our institution and stands as a proud achievement of the entire community. Education is the cornerstone upon which the future of our society is built. The establishment of this higher secondary section is not merely an expansion of the infrastructure,
but a meaningful step towards empowering our young minds with knowledge, skills, and values that will shape their future. It opens new avenues of opportunities, enabling our students to pursue higher education within their own community, thereby strengthening both accessibility and inclusivity. I would like to take this opportunity to express our heartfelt gratitude to those who have contributed to turning this vision into reality. We are deeply indebted to the RMSA officials, the government, the school management, and all the stakeholders whose vision, dedication, and unwavering support have made this possible. Dap kajing sokumen bangan yo ya gani ka kabu banyadan ringkat batpi hakum gani ka ski ka bakmen ka ski jong ka stingsa kenma nagabanta ka shnong mawi thi hi barahoi bangilai jam ya weipat u mau jam ban pri gani ka ying school ka bathamai Kabangyong ka among mitiat RMSE Higher Secondary. But ngamla ro klam dapan pau kajing ai kublai ka kerpang yai kontraktor iba nadon iba dei unong snai gini building but klam dala ban ai kajing ro wai lala ai ka ban trei ha ka por le si shwa jong ka por maka dei bandam ai kublai khamtam ya iba pemanding harakon balong udkhot jong ka managing committee iba ai ke history jong ka ding sedang ya kani ka school RMSE hangi pumachu pun kan mau bah kani ka thaing ka jungi lani ha kani ka constituency ni snow ni so ganbok bangidon atli ladang ambakla school RMSE bagata kadai hapo khat armer bat hanmi mau mitit aga tuko teng habang akren ya gani hakabede bakalan jam ka puli ka puti bun nakikum kinong song lani kum ki pat ba hawangi phai lani bangi nujor ya ki school sarkar bat ki school ki bapanya de ki private lani da ki missionary lani de ki balang teng ni snow mensir bat lim ju kham da phai khmat se ki school sarkar ngam tip na ka e ka daw re ka e ka bang kwa pan kan mau ngani ka por ka long bagi school sarkar ngide ban kenmau kowe bagi don yakino hikai kibetebe baling ngong ngomda namar kinong hikai kibayo ban room haki school sarkar kidei kibada pas dake interview bagi don ni qualified no hikai haki school sarkar gitu Hoy kelamla ban lenru bagi school mission na dikiwe school kilayano senyang sibun hakaban kenti ka puli ka puti hakani ka thani gitu batum kani ka snong pat ni sodan bok adu kata ta bagi yo e school ni omdei tangi ka school henry nga sukwa ban pangkenmau ni ba kidon palat arpusan teli snong tiba long saudong jangan ni kejaka tiba dan kecingnya day bat kecingnya sok kepejan bat kani ke school
Bangalakan maru sisir ngalaong. Bagani ka snong mau mithiet da ka jingdon da ka school. Kandai kawai niki Center of Education. Lani ka pedeng. Naka benta kini ki thain ki bamarjan. Ki badan saudong jogani snong. Naka benta jongpi ki kena school. Ngasukwa pan kan mau kumbangan jukuran. Bapilong ki badan bok hadu kata-kata bapiyo ban late school hakani ka juk ke jompi. Baru ati jindon kam lakalong nakaliang joko sorkar, lakalong nakaliang jok ikimi ikpa, lakalong nakaliang joko snong gatau. Dia benrap lang ban pentiu nakabenta jompi. Kaepat kamram ka jompi kumpi kana school. Kamram ka jompi galong tang ban pensitom melodi. Ban krekot ba. Ban kokmu iki kimi ikpa. Ban kokmu yakinomika. Kublai Yekong Magita Khanayor Kumi Principal Hoi Yekong Jarandia Mabanyang Kumi Former Principal Ye Baro Kidukot Jong Ga School Managing Committee Ye Kinoika Gibai Barkumju Ye Pi Kikna School Kat Kibaila Bene Poilang Kumni Hang Program Kabakerpa Nashim Gani Galat Banai kublai kerpang ru ya iba kersan khongwar ibelong I saldar jong ni gasnang gabai ke jongpi hoi ye kinong elam snang ki brawan manmi khman na ki snang ki ba marjan ba kumju ye phi kilong tumi kilong khpa ki para samla kenthe ba shenrang kat ki baila ne poilang kumni hakne ka por ka pamanta Nagaliang gajonga kanu ngadap dari jinsok komen banganyo ekenegalat banyadon benta baban saki yakenega program ke pekerpang kebangayo ban play yang highest secondary school building hangni hapo maumi thiet ban henne shakman ilayo snow yaga jingya linti gajong school Nagaliang jekinong kren syakmat nadu senam aljar khatnyo hadu kini kisngi ki bamenta ka school kelade kanya dingba ki jingye ki dingpin kiang ki bobot renga sun sheme galat banai kublai kerpang shwai ka dalba snong jong ni ga snong maumi thiet ki bladon shisha ka ta jingyo I jingai Banai kelut mensim kat ikani ke jaka ke bakot kumba ar ikar tam hakani ke snong ke jongpi kadi ke jingyo I jengai ke jongpi nagbenta ki het ke barit nagbenta kalawai nagbenta ke pateng ke banwan jongani ke snong ke jongpi bat kumju jogi snong ki bamarjan banasan ai kublai kerpang ru ya ke bol sarkar Nadu senam aljak khatnyo hadu kini isi bamenta bol sarkar nadu bah khli tu hadu bah try tu berkumju yakinoi kai bagi dekot jo school managing committee belatrai
met permensim nadu usnem aljab khatnyo hadu kini gisi bomenta kebra pelong ya kan ngas school kumni kumbakalong menta bani sob kumen chikadai e bagai enrollment ru nakawai kasnem shakawai pat kalanang kio bagadai ka jingbiang ka jongpi pi herbaidai perka performance bargaju polling ba ka jingtrilang jong barolang kabla pinkongu ya ka sarkar India barga sarkar jilla bala idan kam ban upgrade no ya kan ka school sa ka higher secondary kabaling ba ka jingtrilang jong barolang nilayo ya ka upgradation house name arajar apply nilayo sanction ya kan ka school building house name arajar upsang bernasam ay kublek terpang ru ye ba tamdor sing nadon belong kontraktor batang hapo prapanai ilala ben pendep harbaidei bargo construction jong kaning ke school building nagaliang jong ka sarkar MDA ka jongi nadu ka singi lingkong house name aljak hapra hadir bersimti akan ka sarkar hapo ka jalam jong menteri rangba usa konrot ke sangma hiyo ida shisha bakabaidei berkatanat jong kapuli kadangli naniki education sector nibu ya kanika sector hakmat banyo i ya ka jingkio hakabaidei bat ka budget na kawai ka snem sha kawai pat house nem alja khatra kajing bay pisa le ke allocation hakabaidei bagi education sector kalong kumba arja sabsan kulut barhaunu snem bomenta ngidang shudep pan pas ke budget hauni brai February habaka jingmang na menta ke education sector kelapoi sakal laihja laispa sapinyo kulut kajingkio lajan arsha hakimi ki prasnem ki bladep kani de shisha ka penpau banagaliang jong ka sarkar jilla ibu ya ke education sector hakmadu berkumba 100% na budget lamang kerpang na benta ke education sector ringi sotu ko watla ka jingmang kalalong ka babun henry ki jingye ki dingpin kiang ki babun ki bangiay mat na kaway ka por sa kaway pat manasogan ay kublay kerpang ru ya imentri berepek ya katanat jaga puli dangli isa lakman rembuy nilayo ida shisha ya kikam ki babun ki jing sokoldat ki bajubor ila persyang banlau hakim islam ki bladep badang shen hakim ki banai ki bladep kalong shisha ka jingjok ko bakrau khamtam namta ki noikai banagaliang jaga sarkar jilla lingba ka structured pay framework for fixed pay teachers kapan bu se ka moral na benta ki noikai yo i de hapo ka jalam ga jong i komu menteri bade pay ya ka education bangasan ai kublai ya ga ne ka baide hapo ka jalam ga jong i ko menteri berkumju ya baro ki officers to education kila persyang bantrai met permensin na kawai ka porsa kawai pa berpersyang banlau ya kecing sokoldat kebujubor hoi yakin ki prasnen ki bladep nagaliang jongi kum ka sarkar hapo ka jalam jong menteri rangba nilayo iru ki reforms ki bubun hoi ya kabaidi baka jingtai kum lakren mentan nagaliang jong MDC badan buruk kum ka konsensi ngidan boksi ka deye bangidan kendai tali di government LP school buildings hapo kane ka konsumsi ke jongi bakite ki sem ki bladep haswal sem aja khatra babun ki blajat lapai ki benda boperoper ringi dokumen sheet ka de ba hapo kane ka sarkar MDA ilayo pen bha ya boro ki government LP school kinthup ya ga government LP school hangni po momithiet kapagila depan play sam aja apoi kapagila yo sanction lingma ka DMF scheme bangi sotu panagalian jong sarkar jilla isotu abangi onra yaki jingtai ki bop hero fair kathong ka hakmadu kalong
Begitu gijingtai ko mengijo ong kilong lena ladam don ki kena puli Henry ka thong ka bahak madu kalau habang iwanra iki infrastructure ki bobit ki bobiang ka jingtmu kalong perpersang bononra ya ka jingkala ha kerkom puli ka jongpi kum ki kena school nagaliang ka jong ka sarkal jilla na kawai ka pos kawai pat katni ka the pisa ka baidei bar ka puli ka dangli ni sotu de ma phi ki kena school ki banong ka lawai jong ne ka than jong ka jilla bar ka rihi bar kawai badero ta ka benta bangiu i na ka sarkal jilla na kawai ka pos kawai pat walang ye kindu ki jing ye ki ding pin ki bobon heneng ye itrei mepan man sim ban persang ban kintiu harbai dei bar ka puli ka dangli hapo ka ne ka jilla hi par kawai Tenagaliang ga jonga nga sokmet siga dei bakum ga school hang ne po mau mithit lanang roy lanang kio ka bidei bagi enrollment na kawai ka snem sa kawai pat kumunong mikmat nga na ai ka ketika diang ketika mon banetre lang barka school managing committee barka darbar snong banang kentiu ya kan ka school ka bi ka jong thi ka banong ga jimentoy nagbenta ki kena school jomani ka snong mau mithit bar kumju jo ki snong ki bamarjan nga ai kubleiru khamtan ya ki no hikai nadu aja khatnyo ha ka por ka bala pelong ya upper primary school jong SSA kum ka RMSA secondary school kilayai ten ya ka di Syakri ke jongki nak bertaban IG start lagi khon ki jongi lala ban upgrade how arja tarpo arpulai kini bero ki pen i ba ka ji trela kumba ong ba Kevin mene ba titas ka building kalong leno lada amdan iknasko reda i in charge principal la batay na ya ti don enrollment nga snupo ba kane ka school ka don ka cinkerben amdai tempat ang Jerman andai marba kinong hikai bat ka dabar snong ka sim ya dikre bon sin ki school khantan ki school sarkar kilong kimla ban kil namarba ka don ka tiga jingai kar kom yitre lang bat ka snong bar snong bat ka managing committee jang ka school ndray nga school tunat shikade ba ka nega snong ba ka GLNT kalong ka ba rengkat parlo ko balaon iba Kevin mene ka sarkar makhliyah po ka jalan jang konrat ke sama hakin ipratang ligisnan ngila insni kumdo ban yale ban penyar ya kapule ke putih ban streamline ya kapule ke putih andai ke besuk shibon kijing niya kendo la ke badai ban penbait ya kijing don jeng school kajing penbait ya kijing don di kena school kajing penbait bandam di nohikai kan day ke besuk kidam di school ki ba kombalaya tho dai ba khar mayor hapo mau mithi government tashnong hadirat thongar no ki nohikai kidam di school pat kidam di nohikai henry undan kena school kidam di school ki ba sangut ki kena school saumut ki nohikai kidam kijaka kiba guys kinohikai kidam kikna school kidam rendam di school kini ki challenge kijing kalong ba ngiyakan do kabu kijing handre chief minister beram buram jangi ngilapo ya kathong we have to start somewhere. We know that we cannot do it in one go. We have to start somewhere. But improve your education. Hapo ka state ngidon
ki research ki qualified teachers ki de bandam ki quality infrastructure ki de bandam accessibility ki de banyo but ka welfare jong ki khna bat ki nohika ki de banyo tani persyang ban address ya baro dem takadam ki RMSA hapo kanega prat ligisnem kila keu kila poi dak protein namar bangi kwa ban island ya ki khna school bakin yo ya kajika ke bahajan ta pandai tangkata nado arjar shpau shim ko sarkare ke sora common college Henry ki building dan nila persyang ban address nila persyang ban address jengkam dait po sora but hapo kena thai sora subdivision nila yo ban upgrade ro ya tirasing school bakla keteng polai kensel hado ka RMSA kini bero rangkat bakal mau mitrit kelompok highlight ya kikna school jom kan nega subdivision bakin yo ya kajinghikai kaba paka habangikan nya ketatang tane labiang hagite ki thain swe niyo iba dakbar shnong kaile ban kentiu higher secondary kasaka ban kamban pe kumno bangin ya kummene bagi po ni rum po kan shnong hangne na mar bangin kan kan sakli stream ka sarkar ka persyam bakan ya persyam bat hagiliang jongkit kon primary keleng ka state nila persyam ban address labiang empat biang marbangin 4 detlot ginang detang tang light commission mentakan jad commission kebasa banten biang ya kita infrastruktur ya school but hakilang ikna school nitip bagi kena school kilong kibadok kibon bawan na longgin kibadok kisyenjing ban tengik pulek budi hado arja khatra ka scholarship kolong kebarit hado kata-kata Henry menta nila pengkil tambah scholarship khantam ka post matric scholarship kalong kakum kafis ngampit nai principal kano kishim fees hamme malda karit kafis kamot ka scholarship ro karit tani persyang ban encourage ya kibre shim shwa khindet ya kapapun anda kelayo scholarship nisa ot nang ba ta fon ka bakayo na school kinyo ban penjat ya kan jangka Mama kembali pet kibalik school haki private college so ada kelas 11 kelas 12 dan kelas BE scholarship ka hai namar ka fees ka hai lapo kiba lek college sarkar ka fees ka duna ka scholarship ka duna namar ka fees ka bon kaduna den takada ide ban balance yakine nila persyang ban increase ya ka scholarship hado sab sangajar halaki kerdan di kerdan kalabiang dangdom di kena school kiba ka annual income jangki ka jingyo jangki kalau kapalat ya katu kepala bo na sarkar kidu ya scholarship banyarap ya kita ucip nisar harusnya balader ulah permi ya ka chip nisar social scholarship na special scholarship scheme lang bakata khandai jartam ngiladap sam hakan riu ubnai march hajar penriu ngiladap sam riu hajar syakita khandai jarmot ki knasko kine paro lambat address banyara ya kajie jam knasko kajie ginohika shibnai shten Harshisnem kabaduna
Kalau kepo jadi kamtam itu ki non-gor ki ad hoc ki SSA ki food teachers terter. Nah beta ban ra lamayong ban pelong jing strike ban pelong ke jing dawa. Rengas ngotenap hati nyau sempura ke dia consultation. Hapren gino hikai ban chief minister kumno bangin la ban streamline nya kane. Dan terkadang hara kakandai trik ubi sembar arjar arbosan nila yo ban temi kabinet kelarai ban yo ya kaneka new pay structure na kabenta kini mereka kini kelabian sampai ngampong ba at ikirin point of time nila persyang bahkan don kata ka security of job kata kajinsay hakakan kandang kata kajintip kat no kan yo nginyo ondang la sang thai ba ngintip kan no kan kir kutlop jangi hamus nem ubanwan ya kan ne ngilale kan trekan nado sterik ubna april unaus nem arjar ndreu banyara ba menta kalaya nama baki pun hakajo ko shnong dan nyau pratami ki LP school kawai LP school kadang sandut kena school kawai kadang arpel kadang wanspel ter menta ka rationalization kalaya ki don ki school ki bagila persyang ba kinohikar kede bandon ki kena school kede bandon ban merge. Honorable Minister of Education, thank you, sir, for gracing upon our humble abode of learning and sharing your wisdom with us. Your presence has made this day truly special. We also extend our heartfelt thanks to our Honorable Chief Minister of Meghalaya, Shri Conrad K. Sangma, who even though he is unable to join with us today, has contributed immensely to the development of the school as a whole. We are sincerely grateful to our guest of honor, Shri Gavin M. Lim, our local MLA, for your tireless efforts and for supporting our school in so many ways. We also thank our special guest, Shri Titus Khaing, our local MDC, for taking the time to be with us and for your continued encouragement.